Oh, foto semor temor Kak Dinto Ki Haji Harisul Umam. Beliau keluarga Pacung. Aslinya beliau dari Pikiong, Pamekasan. Orang biasa beliau Kak Dinto Cepon. Keng tebun ke musleh. Ini kanungkok kanyai. Mangkana pas detik ya Ini kalau wayah ke hai viral. Sedebun ke hai oi kuah. Sedebun ke hai viral beda dua, beda viral karena gendang karena hebat deh. Nomor dua beda viral gara-gara coba nih kuah. Viralnya naik daun, tebun ke hai. Gula ni ketepan naik daun nih kuah. Naik daun pada benola kan naik daun kia kuah. Neka tepak ka anun nah, tepak ka pisan nah. Le, mun nik kata ning jak pasera. Sengir-sengiran futun nah. Ki burupan kejeding ngan ruwa kiain na iku. Seporan kiai deki umpama tah pas tak seimbang tinggal je ada buah ki panggung kiai. Deki te buah ki baba bisa stok koto. Jadi kaptina tak uning pada apa ston kiai ngomong pentera bentah. Tangki engki gua dekan pentera bentah. Kayak saharan na ajunan yu. Apa nih kepas alipan. Lipan sambil neku tisu. Ampian coba nggak basaki coba ternyata ada nikah. Mari kini pas ngangkui kodung alamar sanda. Saya kata hijab modern lah ini. Eket kada. Mari eket kodung selancengan. Sabar dong. Ngelaki kodung boleh selancengan boleh. Sabar boleh. Ayo leng bah kale air bah beri curung pentol bah beri ebros pada bana motor. Lagi kini kan kita cokop ada orang make ingat lagi petetan macam telur di atas. Ratin tak ratin bah keluar lah tak bisa toleh ben beuten apa. Siapa bi tetangga nah dak mayo jawab dak gara sudah tak bisa kekep dak gara anu apa dak bara antara lalabat dak emah jadi ya konsa kokoh kita peratin pak paratin tore bini gula bi panjenengan saja. Napa kunat gula bi panjenengan saja malah tak litolian kau orang bini lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yafuqu hamdal hamidin. Hamdan yakunu ridwan wa mardiyan inda rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-akramil aslaf al-qaimi bil adli wal insaf al-man'uti fi suratil a'raf al-muntakhabi min aslabish syirafi wal butuni syiraf Al-Musaffa min Masasi Abdillah ibni Abdul Muttalib bin Hashim ibni Abdul Manaf alladhi hadaita bihi minal khilaf wa bayyanta bihi sabilal afaf Allahumma rabbi syrah li sadri amin. Kamera mak corak miring ke bere dua menifu tua mari di bere apa ke temor pahay nga kamante naptin na Polaju nang aku potreh ngireng abdi na kamanto. Hai. Yulang na pole Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Samahatal ulama al-'izza para masyayikh, para ulama utama epon dak ka guru abdi na kalaban guru pada ajunan. Salera nasi mulja Ki Haji Harisul Umam Jukanan ajunan Ki Haji Abu Siri Ajunan Ki Haji Ghazali Nasir Ajunan Ki Ja'far
ajunan Kiai Taftazani Nasir sareng sedaja para masyayikh sedaja para kiai sepangaporan ada kasmagung ajunan abdina tak bisa nyebut setong per setong ajunan kepala tisah sokian ampunten selerana Bapak Arifin semoga sareng Allah paring kekuatan kangku ngurus tisah kak dinto doa kisah terpenting moga tak abinya dua karena sebiasa kepala tisah kak dinto tak biasa abini dua sebiasa empat akhirnya saya urus bani di sana bener binin nah sampai mangken menabi ajunan depak kacompo buh tak tero depak boleh mak bisa jalan tol ngantol jagela takut dadi mantone yu hahaha atau orang malah tak jauh ya mayu langsung jereng mak lebur dai ya pengajian pah langsung duet spesial laku langsung olah tineng YouTube Abuya Labib like share and subscribe hahaha ketiban apa kabar saya setuju ini saya setuju sound system kapiaki maunya gula tak kuat suara panikah tinggal makia letuk ngereng demi pengajian ben boleh gula tanggung jawab mungkin asona nikah letuk minta aki kata Ustaz Taftazani panika kita kira rogi tibi gula rogi yu muka-muka panjenengan barokan pengajian lu kan lucu amin mumpai itu aki cepat mati pah kamma muka-muka panjenengan saja kalau ben barokan pengajian semalarat belanja odi ni paling nagempang senaman beko muka paling nalarang muka-muka si andi otang paling cepat kelar majar otang mungkin letak kelar muka-muka si mau otang paling nalopa muka-muka bagian lakian si tak andi bini paling cepat paju bini suratin si bagus si anan kiai si cepat mate mak minamin jam hadr ki buru hadran je nyaring sampai kan nik kagulentar ke jeding ya Allah ada lah bengapa buka aduh gula tak kerecut aduh dan gula ontong gula tak tepana bengkam lebur lah cek dia mentepan acara sompengan panitia melek kanceng melek kontol dia aduh diriku mak akan nikah lagi napa pakai ngereng sogian rek cerek napa pakai ngerit cerit moga-moga bagian binian semalarat andi anak ipareng cepet andi anak aduh si amin tepak kasih umur sebidak tahun mungkin umur sebidak tahun andi anak deki ce aing soson lah kada luar sayu moga-moga senik bini saya tak gelem baju lake barokan maulid moga ipareng cepet baju lake mon letak paju laki gula pada sejanda mon janda sorry Nabi saya kaleburi kaula kalaban ajunan saya sampai samangkin maulidi kaula kalaban panjenengan asmana kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi muka-muka kaula kalaban panjenengan iya aku ummadah muka-muka kaula kalaban panjenengan paring syafaatah Allahumma ngereng sampungaki mau salawat asyil lagi hafal salawat asyil yu hafal engki makila tak apal ngereng adeng bareng kan mau adeng bareng tak temu je tak apal tangki ngereng adeng sareng Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil وأخرجنا من بينهم سالمين يا الله وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا
المبين أحمد المصطفى مرسل وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على النبي محمد. Kak Dinto foto semor temor Kak Dinto Ki Haji Harisul Umam. Beliau keluarga Pacung. Aslinya beliau dari Pikiong, Pamekasan. Orang biasa beliau Kak Dinto Cepon. Keng tebun ke musleh. Ini kanungkok kanyai. Mangkanah pas detik yai. Ini kalau wayah ke hai viral. Setebun ke hai oi kuah. Setebun ke hai viral berdua, beda viral karena gendengah. Karena hebat deh. Nomor 2 beda viral gara-gara coba ini kuah. Viralnya naik daun, tebun ke hai. Gula ni ketepan naik daun ni kuah. Naik daun pada benola kan naik daun kia kuah. Neka tepak ka anun nah, tepak ka pisan nah. Le, mun ni ketahuan ning jak pasera. Sengir-sengiran futun nah. Ki burupan kejeding ngan ruwa kiain naik kuah. Seporan kiai deki umpama tah pas tak seimbang tinggal je ada buah ki panggung kiai deki te buah ki baba bisa stok koto jadi kap tina tak uning pada apa ston kiai nomong pentera bentah tangki engki gua dekan pentera bentah kayak saharan na ajunan yu ki buru debun sesambutan sengunceng dari bare pas sampai epa duit beni penapa ko berduit keng takok gula tak cocok kareng ampunten Walan mo nabi ibarat panikah metode nabi teh metode teng berak ni keras-keras gula nikah keras timun gula ngocak hei nikah ngecit kapi kan dia yang keras mana Ki Harisul Umam deki lembut selembut hatimu kawan teras engki abdi ki bure pakon paka ada jadi tinggal jarang datang ke ada abdi kiai keng sepele mana ke ada tak saya cek siapa ki korse 2 katipun apa tining gula andi penyakit ni kaposa ben obat ki buru ke nginom obat gula doa ki andi penyakit gula penyakit panika tak lembares nyaman penyakit TBC tekanan batin cinta apa mun cinta ke Rasulullah yu entan gula ni andi penyakit nyaman penyakit syak dadi mun ngatawi tatang kesoki gula langsung syak muka paling cepat beres ingki nih kak corak ada robu gula cokop ampun. Oh koran. Gula ngala paling abid 20 menit sampun akento deki ngereng pah ngaji ke guru kita bersama. Menterteci ilmu si manfaat si barokah. Para ajunan sesami mulja. Malemangken Kak Dinto istimewa para bapak, para ibu. Apa ma istimewa? Karena seemoloti Kak Dinto orang istimewa. Asmana Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi Maulid Kak Dinto istimewa tempat bisa istimewa asabab selamat semoloti Kak Dinto istimewa debun ulama wa kullu ma yata'allaqu bil karimun setiap barang sebarang Kak Dinto berhubungan kalaban orang semulja berhubungan kalaban barang semulja maka Kak Dinto sakabina mulja muka-muka kaula kalaban panjenengan terus mulja dari dunia kantos akhirat Allahumma Nabi Muhammad Kak Dinto para bapak orang seluar biasa al-insanul kamil khalilullah habibullah sesaestona tak usah pikir sareng kaula kalaban ajunan artena sanajan sobung orang ampun tan amolot orang sokian tak amolot entan tak ngefek ke Rasulullah pakun selamat Rasulullah pakun kakasin pangeran cuma saya pikir kaula kalaban panjenengan katipana apa nasib karena kaula kalaban panjenengan Kak Dinto para bapak para ibu debunah Kiai Haji Raden Khalil As'ad Syamsul Arifin dari situ Bondo kaula kalaban ajunan Kak Dinto padenah ben rancak katipana paranca ibarat juga ajunan ngauningi pungkan jete nikah nih udah langsung nyabu de mangkene contoh akina pada ben ngajarna kana tika nikah nyaman nah pungka nih sebebe panika pungka panapa nyaman nah kembang panapa nyaman nah lakian panapa nyaman nah pungka
Kaula kalaban ajunan kak dinto eko cak rancak. Coba pikir ngereng. Mun umpama bedepung kana jeteh. Terus andi rancak. Rancan pas lepas akad nikah seporan ni lepas sesekali. Mak kita ada je lah potong. Tak ketempon lah gula deki pasang boleh. Terus olen ngincem, panitia olen ngincem. Odin panitia TB tak apa. Ajunan kak dinto ibarat rancan jeteh. Umpama rancan jeteh kak dinto ipeta sarang ajunan. Dek ke pasar Ampuntan, pasar Lenteng, pasar Gending, ota be pasar-pasar nang Sumenep. Pah langsung ajunan ngocak kak dinto rancan jeteh, prodidan rancan jeteh, jual pajun apa punten. Tak paju. Kebayan apa? Kebayan prodi dan yober tak bisa jarang mangken lah pada LPG. Tak paju. Mun abareng pungka teretan, coba ngereng. Mun pas abareng pungka, beda pungkan jeteh. Rancan along polong bencak rancan. Mun bekraja kira-kira beki napa punten 1 juta. Teh beki anapa? Rekena larang. Berarti baabaan kak dinto umat Rasulullah saya bisa larang karena pungkana. Pasera pungkana kak dinto Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muka-muka gula ban panjenengan nur abunte ka Rasulullah. Allahumma angka tanangah gula asyairah ke Khalil As'ad. Muka-muka bi Allah parengaki. Muka-muka bi Allah parengaki. Masuk rombongan Gusti Kanjeng Nabi. Masuk rombongan Gusti Kanjeng Nabi. Masuk rombongan Gusti Kanjeng Nabi. Allahumma amin Allahumma. Mula daki posak rombong na Rasulullah. Muka gulaban panjenengan tapak ka syair nomor 2 dari Ki Khalil As'ad. Muka-muka bi Allah parengaki amin. Muka-muka bi Allah parengaki. Masuk rombongan para wali. Masuk rombongan para wali. Masuk rombongan para wali. Mantir masuk akabi. Allahumma. Napa terus lagi? Dadi mun tero larang kaula kalaban ajunan, saya ngajak sampai lepas dari pungka. Mantir parang tak lepas lagi. Ki pungka pani kalarang, tapi selarang keng dari pungka ngecit ajunan. Pada ngecit kia. Jarang ada para petena tak gelem datang. Bulan ngara malam bulan kering. Ki pas tak ojen ni ka onde mapote. Ki acara mangken corak cokop aing pote. Tak kira ojen jepon tak kira beda bidang. Alhamdulillah tinggal lampon cak masuk aki ate panitia. Masuk aki gelas bayi pah langsung ki bekanto. Seporan kiai jok kiai tak ilmiah cara maabdina. Orang abdina gak dinto. Bani orang penter, bani orang alim kiai telepon ki ibu namung penter bentar kiai. Tinggal makin lebih tak ilmiah korla masuk tangi. Ben boleh gula baru-baru kak dinto sering ipakon sarang Kiai Haji Muhammad Khalil Yasin. Beliau kak dinto mun nelpon bekele gula kiai. Dak kak mah ke Bengkalan. Abdina kiai mangken depan udur. Abekelan boleh. Dak ke Mekasan dak man kak di mana pokoknya bekele keng pesan bi ke Khalil. Mana bi anu kiai ajunan bekelan abdina mun bisa nyanyi. Apa kiai? Joreng anu kiai sing ngundang abdina biasa na orang gak dinto keng lebur ka gula polan tawa nyanyi kuah. Terus kiai, ben pole kiai sing ngefan ka abdina gak dinto banyak orang po sepo iku. Apa mun sepo? Mun sepo kerso kiai. Apa kerso kiai? Ker tak gelem masuk iku. Terus lagi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Katipan apa kaula kalaban ajunan montero tak lepas dari Kanjeng Gusti Nabi Muhammad. Maka kuncina tabun ulama mahabbatus syekh muqaddimatun li mahabbati Rasulillah wa mahabbatu Rasulillah muqaddimatun li mahabbatillah. Tining kaula kalaban ajunan kak dinto mun andi mahabba ka guru.
andi sampungan ka guru pakun ka guru ngaji na cekak artena baaban kak dinto tak pernah lanyala ka guru andi rasa lebur ka guru maka guru kak dinto juga ngater mahabban ada ka Rasulullah mun la mahabban cekak ka Rasulullah maka kaula kalaban panjenengan cekak cinta ka Allah mun la cekak cinta ka Allah maka kaula kalaban ajunan ku lakku bekal kapi abareng dak ke swarga Allahumma amin Allahumma pengumuman kalaban syarat jak sampai lepas dari bung jak sampai lepas dari bung mun lepas dari bung ka jaga jak tretan ada tak paju paling paju nah ikebainu tunu kan raka masuk aki ka tomang naudzubillahi min dalik mentari paring selamat kapi Allahumma jadi mahabbatus syekh lebur ka guru ka ada karena kaula kalaban panjenengan tak mungkin mahabban saya langsung ka Rasulullah kak dinto lamba ampun 1500 tahun tapongkor jauh je nyatanya antretan jauh tetapi pas saya rasa teraki guru pada benda ni kan ajunan intra kata sterop tas panggung tas nih mun alon cak mun tak ngangkui tangga kira-kira bisa napa hunten tak bisa pasera tangga nah panapa tangga nah ki guru mun dari guru beda tanggana beda etenga beda andana ke atas depak ke Rasulullah ke atas depak ke pangeran manter tepak ke kaula kalaban panjenengan Allahumma saya ngajak sampai lepas dari guru ini mana bi kiai lamba kak dinto dakwah nah di antara lain saya cek penting kaula kalaban panjenengan eta menaki ketipun apa saya tak lepas dari guru ngaji ajunan pernah mereng Sunan Derajat ini pernah mereng Sunan Derajat abdina sering matur kak dinto Sunan Derajat kak dinto lamba enalekana ada wah saya dakwah ki antara lain ketipun apa gula ben panjenengan tero cekak ka guruna karena mun cekak ka guru maka cekak ka Rasulullah ternyata sampai nyanyi lagi kak dinto nyanyi lagi nengki ki makila tak bagi gula pakuna nyanyi ya dak ni kanyanyiin nih Joko pentil ayu til tila tilu ayu lu lupis mambu ayu buka tenung ayu nong ko sabrang ayu berangkat ngaji ayu jimat rojo ayu Joko pentil ulo ilo pernah mireng Joko pentil nika bahasa Jawa walan ajunan pernah anu ning Jawa untuk Jawa tahun ning napa ngerti napa punten keng nika ngerti bahasa Jawa tinggal mun salah tinggal koto akideki keng abdina oning dari profesor ke Haji Imam Mawardi kak dinto menerjemah sa kak dinto Joko pentil nih kanak-kanak keni anak kanak keni mai kocak Joko pentil amit karena nak kanak keni lamba tak kira tedung mun tak sambil nyoso katil pentile embuan bener otak benak kanak keni lamba makila tobuk nyoso tak kira tuli tedung mun tak sambil set miset katil pentile embuan bener kimun mangken osom TikTok osom YouTube nak kanak nyetel lagi lagu Laila semanis aku dung pote tiga paling ratin tati alam tunya wah Allah wah jadi kan macam solawat kan lagu viral di TikTok mangken bani ya Allah lailan si kudung pote si ngabes tepak ke situ ya Allah nasib depak kamampon Laila mau cek nyaring ngajunan jok lakin sapar ya debun make hodi liasin peleman kade mulai kade tak tepak ke si konslet aduh Laila konslet terus lagi Joko pentil anak pemain kocak Joko pentil karena tak tedung muntah sambil nyosok ketil pentil embun anak pemain kocak Joko pentil karena tak kira tedung muntah sambil set ketil pentil embun sedang kadang embun ya Allah sampai lesopah tak tedung embun sampai kol 12 malam ngerok teretan ngerok tak keresah ku tak leh temu subuh adan neng masjid kanto as-salatu khairum minan naum as-salatu khairum minan naum putah patah kerjat bade naum aku lah subuh pangeran tak keresah ya Allah tak tedung abdina aduh mak mencurigakan seset miset Joreng malam macora ni keni ria senego tanang ria iku. Mak satia kasar selagi raja iku.
ngabes ke bebe ternyata aso nguden beni Joko pentil batepak ke Joko pentong cagele ke ajunan Joko pentong kah nika artinya genteng Joko pentil mayumun andi tela bagi ka guru ngaji namun andi longke bagi ka guru ngaji na ayu lulupis mambu mun andi jajan buntu bagi ka guru ngaji na mayumun andi nangka bagi ka guru ngaji na mayumun andi sabrang bagi ka guru ngaji na pah berangkat ngaji jimat rojo kak dinto Al-Quran marin kak dinto ngaji la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mayu ajar kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah apa mak kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ternyata kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kak dinto jawab na samangken debuna Profesor Ki Haji Abdus Somad mulai dari tahun 2007 sampai 2009 saya ngako pangeran nang itunya nih ka ampon pak ibu orang iku ngako pangeran ampon pak ibu orang riberin anyar mate tahun belasan reng India si mate ka ento ngako pangeran nyaman Zaibaba pasira nyaman jonga olatin ng HP nyaman Zaibaba muntak muncul berarti keng paket nat ada enten nika mate capok corona mak bede pangeran capok corona mun Indonesia pun tan alhamdulillah kita ada ngako pangeran menteri paling selamat kayak mun ngako nabi beda lambok neng Jawa Barat beda orang bini nyaman Lia Eden ngako nabi yo kombi polisi pah ku tak pah ngako malaikat pan ngako malaikat pah kayak tabu mencret mak beda malaikat mencret maren ni kapah beda kia sing ngako nabi nyaman nah tukimin pasira nyaman nah gula gila pah de remah jamiyah hadras maca tukimin mun pah nabi tukimin sallallahu ala Muhammad kan ganteng sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ganteng demon pah tukimin pah pakamma sallallahu ala tukimin sallallahu ala tukimin siapa sih gila ya terus yang ini lamba panikah katipan apa sih tekapak kun ka guru na ni kalamba adidi kang kui semak ka Rasulullah keng panda pak kasogian pah lagu variasi yo bani sakoni sambil ngempenanan ya Allah nyempen aduh jong kaki mejek celeng jonganan sapa kaki na noron ka sapa kaki iku ya noron kalaken na masa noron ka gula ja gula bani laken na mayuna tedung na dururu anan koceng muntak tedung bagia koceng dururu anan koceng muntak tedung bagia koceng iku ada panla tua anan tadi apsaap ota belagun sunan derajat pah yoba tekos culing kan Joko pentil pah yoba tekos culing ayu ling ker olar ayu lar beresoh ayu soh terus kiai de irapa tola al ate alaina oh ya Allah mak ngitek panjenengan beda etek buru kadaja ustad ni ngitek yang ija kaja oh ya Allah meni kaca buka iki ba mulai ki ya Allah cok ngitek lagi dumpa Reng, ya tore tena. Nah, panas ya tor na jodoh na pana ajunan. Aing engki ya tore ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Pakolot tinggi. Aduh lala. Terus pengajian. Engki. Dadi sakak dintoh sambung ka guru na maka nyambung ka Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nomor 2 mungkin atan na guleban panjenengan bahwa lebur ka Rasulullah karena dabuna al-Imam Al-Qastolani dabuaki mahabbatur Rasul hiya al-hayat allati man harimaha fahuwa min jumlatil amwat tining kaula kalaban panjenengan mun ungku-ungku lebur ka Rasulullah kak dinto berarti andi tanda bahwa beaben odi mun orang tak lebur ka Rasulullah maka pada ben orang mateh iku yulang napole orang selebur ka Rasulullah kak dinto andi tanda bahwa abe na odi keng mon orang tak lebur ka Rasulullah berarti abe nah kak dinto mate
Napa tanten ode? Aku li lebur ke Rasulullah. Aku li kuah. Mun aku li ode. Mun tak aku li. Mun ili kuli. Kertano kerwa. Ode kuah. Yalah. Dadi mun lebur ke Rasulullah tanda ode lebur ke Rasulullah. Mun lebur ke Rasulullah beri tanda. Mun orang tak lebur ke Rasulullah pada benring tompes, pada benring mate. Mangkana apa lebur ke Rasulullah beri tanda. Mun kocak ring lebur jadan badan makin pian you paring laki minta kampian janda mun tak ada tanda nah. Mun pah ngocak I love you, I love me, I love you, and every time I'm remembering you. Umpama apa artinya pada tak tahu kia. Engkau cinta ke kakek, engkau lebur ke kakek, ana mustaq ilaik. Engkau cek lebur ke kakek, tanpa dirimu saya akan mati. Pret. Ada mun tak ada buktenan lah. Encan reng bere, can nak kanak dengu deting aga baik kata-kata. Encan apa kercarang, tapi mak bede besen hai kuah. Entan ngucak sayang, tapi mak tak ada buktenan hai kuah. Kebaik status. Ya mun tak masuk apa yang cenga kampunten ki. Terus. Kalau pae. Nyongok YouTube. Terus iki. Dadi kocak cinta bukti hati kala bencara apa? Encan segelak panyambung dek ka guru. Nomor 2. Mun keng ongku cinta ke Nabi Muhammad tretan. Saya ngajak sampai tunggu lagi salat selemak bekto iki. Oke. Sanajan ajunan ki leburin main anak kata nikah. Main apa nikah? Nah? Main surban. Enten. Surban. Tak te mangarte. Tingda iya roban resore aja gula sering lebat kan. Toh tingda nikah. Napa nyaman? Engki bener wah. Ngandu thara. Engki. Ngandu thara mun bisa ambui. Mun tak bisa kiai jo mun tak ngandu thara pah peleng ngenep dina ya. Pah terobinia pole. You. Mun tak ngandu thara pah terobinia pole you. Empian kama angok ngandu thara bena bini pole. Nah. Dan ngandu thara. Arya ka. Empian ro ngandu thara ka. Jo mun reng bini macek saran na yo. Mun ro bini pole jo reng bini pole kak dinto sunnatur rasul, abini pole kak dinto sunnat na kanjeng Nabi. Mun alake pole haram. Mun ko bini pole anapa? Mbate beki ton ngandu thara iku. Mun reng bini ngan nikah ka. Reng bini nikah ni keras dunya se paling kuat panikah. Mun sapeda najunan. Reng bini mun ale tingkanan berarti keng abelo akiri panikah. Jo salah aki, maki polisi kalah aja kerja. Mangkana mun reng bini enten riberi mun jo saking tepak kareng bini brimob ka sambu nang Jakarta tak kere leles. Jo reng alet tinggal tingkanan. Maki abelo ka kiri, pulan tepak kareng laki leles bi brimob. Empian ni kecek kuat deyu. Debun raa potran ke musliatnan. Wanita itu jika marah hanya ada 2 yang bisa memberikan dia sabar. Nah apaan? Nomor 1 di depan kamera. Mun di depan kamera pasti sabar maki setia pada benar apa bagian nik bini. Selebeu kawan. Coba olah di TikTok ro tingano ting ngatengah malam lah olah tijak gula pada ngabas ya gula tak lecek. Aduh ya Allah, aku tak bagian nik bini dan ikan ni. Ayo yang memberikan tupi, saya akan berikan pipi kawan. Yang memberikan kereta, saya akan berikan dada. Yang memberikan paus, pausku akan berikan pada dirimu. Akhirnya makin sedih. Coba reng bini. Nomor 2 ada bun raa yang bisa membuat tersenyum wanita itu adalah yang merah-merah. Piki. Debun mak ke musle karuah. Acan lo nah. Panapa bisaos kapalatisah acalona DPR acalona bupati tak cukup visi dan misi tapi harus visi lebih-lebih ke bagian nik bini torot terus lagi solat kak lebih-lebih bagian lakian mun ki lebura main tinggal pak mun bisa tinggal kak sareng ajunan rim mak pola pok Japon ambu. Engki si bini si lebur tok tiktoken rim mak pola pok Japon ambu keng sengak solat engki jageng hi insyaallah kalau ben berokan solat ambu di budi na pekal teti orang bagus Allahumma coreng cancin pangeran
innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Saungkuna salat panika bisa alanglang, bisa nyeka, bisa tak maki, dak kalakona cuba orang, kalaban berokan salat dibuni na pekal tati orang bagus Allahumma. Kak, tanya aki bini na kak benarin na. Le, andi belanja, dah iya. Enjak lah enjak kak, iya pada tak andin dak nikah. Mari ni kapatanya aki, empian mari asolat le, enjak kak, mata asolat, amin kak, lah berapa hari lana, lah 17 hari kak. Aku 17 hari, iya kak, yomon 17 hari bani min le, napa kak mencret dah iya, mon mencret wajib apa aja, urus. Pakatipan apa selebihnya dari 15 hari kak dinto kiai? Kodok katipan apa cara ngodok umpama mulai dari duhur tak sholat 2 hari ampun. Isya seenga sareng ajunan lada nikah nih. Usolli fardhu duhri qada'an lillahi ta'ala Allahu akbar. Usolli fardhul maghribi qada'an lillahi ta'ala Allahu akbar. Usolli fardhul asri qada'an lillahi ta'ala Allahu akbar. Ja pasitung, ja renteng. Usolli fardhu duhri wal asri wal maghribi wal isya'i was subhi rentengan lillahi ta'ala. Paling malaikat ngocak iya cong ngocak rentengan cong porque labing ko kulaku renteng aki ya ko. Tanya aki salat si bini kak hi mata iki hirbi malaikat kulaku karena gula benempian panika cipta aki bi Allah ta'uning tangki mulai ki kene melas tak melas reng lake melas ni kang ko tibi yu. Coba pikir reng lake panika lahiraki dari embun. Pandih mun la cengil anan kiri tak kiri. Kiri be bagian yuyu kiri anan kadung jeding sampai posak benaing. Tare gua. Ngecit ki. Kijak tela datang tinggal ngecit sakoni. Dadi be embun kiri. Raja sakoni pas sekolah. Ada kiri be pak guru nah. Raja sakoni, lamari asakola, kuta apa salako? Alako alamar kerja, etere malamar kerja, bebos sasela ko kikiri. Encan panlandi kalakuan can tibi la nyaman abini ya, panla abini binin, nasela ko kikiri. Pan mate can tibi la istirahat kelim kuburan, malaikat kikiri. Mangka na bagian lakian mentrote gigir nabi malaikat si bini an panika jaga salat jaga aurat sopada aurat kak dinto tak padang karena ajunan andi tanggung jawab dohir tanggung jawab batin dohir katipun apa ibadah na jaga belencana jaga perhatiaki batin katipun apa masa ibadah nabi gula mun batin empon la tau kapi andi kewajiban gula ben pian orang laki panjenengan trosogi kabing mak corak mireng songkon trosogi ya namen beko tak gelim sogi mangken sampai bici hari janjikan sebito kebu tangi aduh ya Allah etapani ojan 2 hari di ibarin aduh ku tapah nada salbu docan orang ya Allah pangeran kak dinto beni panco pangeran kak dinto beko pangeran iku sampai gebeki nyanyian bireng mekasan nisra orang tani mangken sena menpeko ikoki mereka nyanyi bigula onten musimanai murlaka musimani murtape ada kalau pai nisra orang tani mangken sena menpeko musimala karni murtape ojana malolo muka bisa nyerah otang tak nambahin otang iko asyik rawat tanggi kak mentari paling nateka hajat soki kak terus soki ajunan kak ika beda caran ketipan apa medem ayuh bigulai jasa mangken bismillahirrahmanirrahim andi udu kapihi saya andi tinggal ca udu kalau tak mari pengajian deki lah medem pak khusyuk ngadep ke atas nyon ke Allah bismillahirrahmanirrahim mayu gantian mak curata percaja jaring gula dukon aba gula dukon lamba mulai diponduk tak nemu saya kalakwa pa beda tatang ke sakit beda tabu patampe ke Banyuwangi tak beres patampe ke Sumenep tak beres pakun beda tabun akhirnya pa beda sentar ke compo kibi gula beri aing cak gula Ustaz Candul Mawi tuai bi gula bismillahirrahmanirrahim beres tak beres pada bi rahmatika ya arhamar rahimin
Nika deki inom aki ki bisa nginom sesake tak bisa tak masuk ke kanan sama sekali kak dinto tak bisa deeraing kanan ongki dan nika bisa haus deki osapaki katabun si berengki engki kak dinto engki iyo sapaki ongku sa osapaki si entar kacompo maurip isa yosap nika alhamdulillah tabu nika pas kempes manti ongku kimpan kol dua mah lempah nilpon kiai kak dinto kiai anak abdi nampon mate gua. Mentero mati ya mayu. Buru gula kak, buru kacebah sebulan sampai telepon bi guru. Mun pahe pate orang kam aja ring sampang gula. Keras yang sampang pate ongku cah aja. Telepon bi guru bade dimma banyu. Bade yano kak dinto bade coba ara apa kacebah. Anu kak dinto aduh koni gagal ya. Ara apa? Anu kak dinto sering tak mangkise kalau aku abdi napah dadi dukun nambah ku tak ternyata mate njok mulai kok mulai gula enten nika tepati alhamdulillah sampai mangken udi mai temu cak udi aku li Allah terus lagi ayo ijazah mun sandi aing buka aing bismillahirrahmanirrahim korang ranying bismillahirrahmanirrahim alaqah siapa sampai mau poro ya saya nggak keluar ya Allah kari medem kepi angin buka kepi aduh lah terus lagi mari saya gila kita mari kengen ten nih kak gula menikal ngakal ten beda debuna dari Kiai Maimun Zubair reng laki mentromor ada cekena cepon paparaten ke si bini gua si bini nih paparaten panjenengan ke binin bani coba paraten ke bini noreng coba kadang bini nih soro melerokok surya argan surya nah segemi ibu pesen nah 30.000 pandeteng si bini ya rokon kak pahang ngocak ini masoson le gua bener coba apa entar ke tuku beda toko saja gejanda mele surya arkena segemi ibu majer saya ketebu ku tapai kelopai soson ngerem masih sohia paraten kasih bini maka insya Allah ajunan rezeki murah ini kedebun ke Maimun Zubair kini ke dari persna hadis orang alim tretan ke Maimun ke itu orang alama kak dintoh persna hadis ya kebu-debu panapa debun Rasulullah khairukum magla sampai Rabbu ya Allah beri si curung nguncur pangeran capu asam aurat ngara tebun ke Maimun Zubair mun paraten kasih bini le apa nikah kamu rara cekek wah kiongguan panikah karena Rasulullah tibi si ada bu khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli paling bagus sebakna arya bakna saya bagus ke keluarga nah benih ke keluargaan orang engkau paling bagus katang keluarga pengumuman Rasulullah panikah agedui rajih ngagungi rajih asmana Sayyidah Aisyah pasera asmana Sayyidah Aisyah kak dintoh mau dipanggil bi Rasulullah ya Humaira wahai kemirah-mirahan ya Humaira wahai kemirah-mirahan tetimpian molot dan ika beda online nah manggil ke si bini jadan badan manggil kemirah-mirahan hei kemirah-mirahan dah ya mata mirah aja lah kau penyiram beko beteng teretan ya orang kadang ya Allah mun keberaan andi anak tung polan andi anak tung andi anak laki pai panggil bun kacong iku ah ngatu naki kopi de masih perhatiin karing bini mangan nikah enten paparaten kasih bini kalau ben panggilan kata-kata lembut sayang gimana kabarnya sayang alhamdulillah si bini mun selake manggil sayang manggil ayang dah iya
Engki manggil papa, manggil papi. Ki mun selake panggil papi, selake juga manggil pipa ada ya. Engki otabe keng nur angat terana TikTok, ajunan lah manggil papi, mami. Selake manggil mami, sebini manggil papi, ganteng. Tinggal aku amit, papi mau kemana papi? Daya. Ajawab selake, saya mau ngarek mami. Daya. Amun teng Jakarta ganteng tanggi. Papi mami ganteng. Papi mau kemana papi? Papi mau meeting mami. Dasinya dibetulin papi. Numpak ke Alphard, naik ke Alphard. Soge ganteng. Top marko top. Monreng sogian teretan benreng ampuntan. Papi mau kemana? Papi mau ngarek. Mami mau kemana? Mami mau ngawur celatong. Meneng Jakarta, mami mau kemana? Mami mau ke mall. Beni Mulyadi oni nge-mall. Ganteng cipika cipiki, cium pipi kanan, cium pipi kiri. Emah. Mantap. Keng monreng ampuntan, cipika cipiki, si bini mau ngawur celatong. Bah ngocak lah kena. Mami hati-hati mun ngawur celatong mami. Kenapa papi? Takut tak curungap. Pas cipika cipiki, cium pipi kanan, cium pipi kiri. Alhamdulillah baun pakun abu celatong mun koro duare. Terus lagi. Perhatian kasih bini lagi. Engki, nika teti ilmu kalakon na Rasulullah perhatian kasih bini. Di antara nah jaga salat kasih bini engki. Bon, si nomor telok. Ayo, mari na langsung ngaji ke guru kita bersama. Lanjut. Ngaji sampai subuh lanjut. Mun sampai subuh lanjut dongku. Mari apa jang isa kapi. Sampai kon lema deki. Engki sampai kon lema empian nang kanto gula sarang ke haris pleman nah. Masa itu guna kanto. Si nomor telok beri tanda kalau ben lebur ke Rasulullah kak dinto, babanyak maca solawat. Babanyak maca solawat banyak. Babanyak ajunan mau solawat panika. Karena Rasulullah ada bu, akrabukum minni manzilatan, aktharukum salatan alayyah. Tining paling semak nah, nak kapidak kasengko manzilatan, ara-ara tempata, ariyah orang sebanyak maca solawat kasengko. Jen semak, jen banyak maca solawat, maka jen semak. Kedudukan nah jon semak maka kau boleh kelebihan panjenengan tengki pangkat Allahumma ben boleh solawat panikah manfaat ka keluarga si ampun depak kau umur ke atas ben manfaat ka abek tibi manfaat ka nak foto ajunan oning mau beliau saya terkenal mangken Kiai Haji Musliat nanuning gula dingiding manabi beliau kak dinto mau solawat paling sakoni penaripan malam 30.000 sana pakale 30 paranying 30 gula tekning bitong senapa tekning bitong nah apa na si bitong aja orang tak maca sakali empian dakian senapa ibu senapa kali 2.000 binian senapa 1.000 si bini 1.000 berarti kalaki antanghi si laki 2.000 si bini 1.000 bener. Berarti bisa bini makin kalai tanya dia boleh lakian sana apa ibu 2.000 binian 1.000 manteri paling istiqomah tak lecek ke terus lagi nyak maca solawat cuma mun mau solawat panika tadarru pa khusyuk karena Rasulullah rabu cek ngoco lagi mercon Rasulullah rabu teretan kan jelas nang dibak mana bitak kaleb bitashkhisi dhatil Mustafa wa huwa hadirun bi ayyi maqamin fihi yudhkaru baldan Rasulullah kak dinto manabi sebut asmana mau saki solawat asmana bitashkhisi dhatil Mustafa abana Rasulullah kak dinto rabu wa huwa hadir Rasulullah rabu cepon rabu Rasulullah kak dinto teretan bi ayyi maqamin fihi yudhkaru baldan kak dinto kak di tempat saya mau si solawat Rasulullah rabu cepon lepas ni kata pun ulama rabu cuma rabun ka ento lebih dekat ke tempeng siki badan Rasulullah tabuna Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki
Kuruna Kiai Ghazali kak dinto ajabu, cepon rabun Rasulullah kak dinto biruhihi kalaban arronnah. Bede si ajabu akicukan bijasadihi kalaban jasad. Tapi gula lebih setuju biruhihi kalaban arronnah. Mangka namun baca solawat pakhosyo karena Rasulullah Rabu. Mau ngocok lagi mercon cudor. Nih Rasulullah nih pengecit. Ki pakhusyuk pakai ngai Rasulullah sarang ki As'ad Syamsul Arifin paikon paingak telok perkara mun tepan maca solawat nomor situng tebun ki Khalil As'ad tebun ki As'ad Syamsul Arifin soko raja pakon paingak abdina kerong dek keajunan Rasul nomor 2 soon abdina terota pangkia sarang ajunan Rasul nomor telok abdina paringi syafaat sarang ajunan Rasul nih ketelok nih taman sareng panjenengan idem atena mun tepan maca maulid dibai mantare paringna istiqomah kabbi Allahumma sholawat mau sareng ajunan ini sholawat panapa bisa haos mun pas sholawat nariyah akati ke Khalil As'ad Syamsul Arifin situ bondo kak dintoh akedui man amalan sholawat pak ebu pak ratos pak polo empak sapa napa ibu paranying lakian sana pak ibu Pak Ibu, Pak Ratos, Pak Polompak, gentang, mak pola ben malam bagian lakian, dup ke borok, mun bisa ilmu masjid, otak berdup ke temor, tak apa nama solawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ladzi tanhallu bihi al-qadu wa tanfariju bil qurbu tuqda bil hawaij wa tunalu bihi ar-raghaib wa husnul khawatim mustasqal wa ma bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Kipah baca Pak Ibu, Pak Ratos, Pak Polompak, keng je kaje mun ranying ke ludah kipah keding tatang ke benina apa nasi geding datang ke Kalimantan Selatan eko. Baca solawat ini terparingna istiqamah areng sareng sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam ya Rasul ya Habib salawat mantar ika terema mantar irabun sareng Kanjeng Gusti Nabi Muhammad Allahumma tung syaur tata syaur warah tung syaur roh ya Allah mun bini anak bade tung syaur apaan lebur pengajian keng sengak mun pengajian mun nyosonna ke budi walan gula di bari ni Pontianak pah yang ka nikah encan gula deurem mayabes nikah encan dulmawi gula ustad teh yabes kan iman tak kok tak nemu boleh katina apa lanjut lanjutaki sarang ajunan Kiai Harisul Umam sakak dinto pamator dari abdina empian kokor eki santai ngereng Kiai cek paringi beundeut abdina Kiai seporan sedajengki empian gelek ketawa akan kubawa senyummu pergi dan akan kutinggalkan jejakku di sini sweet sakak dinto pamator seporan sedajengki manteri paring kekuatan mantari paring lanceng umur, mantari paring keselamatan, mantari paring keistiqomaan, mantari anak foto paring namul jasa saja. Allahumma jika ada sumur di ladang boleh saya menumpang mandi, jika ada janda pirang boleh saya menikah di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Sedaya para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, kong langkong ajunan si mulja Kiai Wahyudi Effendi, ajunan si mulja Kiai Abu Siri, ajunan si mulja Kiai Zaini,
ajunan Zimulja Kiai Ghazali, ajunan Semulja Kiai Ja'far. Asarangan sedajana para mazai selain saya tak sempat abdina nyebut asma agung epon ajunan satu persatu, namun tak sedikit pun mengurangi rasa taklim, rasa hormat abdina. Juga aparatur pemerintah baik sipil maupun ABRI Konglangkong kepala desa Ikak Dinto Bapak Haji Arifin beserta staf epon Abdina sangat amul ja'aki alhamdulillah summa alhamdulillah melembangkan kita bersama pasti boleh seorang Allah bisa bermujalasah, bisa akipangki tempat sepa insyaallah penuh mubarakah dalam rangka acara zikra maulidir Rasul memperingati lahirnya Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Lanjutake nggih menika ajunan Al-Mukarram Kiai Wahyudi Kak Dinto paringin kade karena gulele paneka sareng panjenengan sema. Jadi 15 menit lampun Pak kedelem. Tak engki kan? Menabi beliau sampang macam-macam. Kuleban sampean agak ban bini oleh telo kalih ane keki ongguan badan ning tengah jalan cak. Ongguan. Nika sukses ke? Sukses takmir masjid ngatu kuleban sampean. Apa? Kan duit ini kegentenan maut mate. Ya terselamat dah satu aja amin Allahumma. Tapi beliau para rabu nikah satu tujuan, satu guru, satu ilmu baik gula nikah. Gula badan yang ibu nyanyar nikah tabetah. Sedengan bengesepo setong seduluran lawan di kebun nyanyar serang tabetah. Satu gula bi ini ke satu saudara. Setereh alhamdulillah. Terus lanjut. Abang saya lanjut deh jalan mereka pir. Aja dah sakin apa kan? Allahumma sholli ala Muhammad. Angken paneka kiyo tunya otobot bumi paneka rame kalaban apa bu? Ada cerita apa ya? Rame kalaban Amo lot asolawat barak temur lauk dojah mur dojah satu jaman makin kunjek kalaban pembacaan solawat nika mun nengi bumi menangi happy jai pon segala rame kalaban apa mon laila lebat tak bosan kula sengabas bila pon misam ate bola cepungana bagus pami semaban bagus pakentokna ngereng nyateren kiai ngereng panjenengan jauh ki langsung ngereng kula kun cuma nek kun cuma pakona nyanyi jai pon segala ki ngereng doa me cecer kiai ki bagule dek ki. Anjay banyak sekali. Cek raja nak bagi gula boleh kiai. Malah dopa ke Malaysia. Torena gula oncang buat bila kiai. Pada pakai sampang. Malah naik daun cukan ingat olah kata. Begulero kilami compok. Nikah ke Wahyudi tak kesokan pebini Nabi gula doa kiai selamat kiai tertak mangkirin tangan sampai berjumpa lagi doa tertak hajat setajah mantare bareng natak hajat. Waalaikumsalam.
Ya tua apa nengko kena jelas salah kalah kakapi endala. Ya tua ke alim dah jauh. Kegantangan nah. Wah, marah. Karo aja wahai timur barat ngirit ngagar. Enja marah siapa ya? Saya nyari butuh sebab tak kerebe ngajri ya. Subhanallah makmun kak ropa hingga angling dharma mak ngak gerandong menrip. Mengandung jak gila ada ya kena mi RMB kena. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kulebi panjenengan sedaja gelak sarang Kiai Wahyudi. Apa kon apa? Tidak saya tahu sekali. Nah, mun maca solawat apa kon? Buruh. Apa kon paho? Paho sok. Paho sok le lebih panjenengan saja. Panika para rabu, nika kong langkong masjid. Cai pun gelak le panika senga si nomor setong na panajan. Mara kena ngebes kangko kena tak kalau bercuba ingat dia kena. Orang yang sila mau dia roti nari jakit lo ko abos lo ko ya bos molo lo. Allahumma sholli ala Muhammad. Izin na raja orang ngebes kapi kok ngabes lagi ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Aing ngebes boleh. Pak kondar maju, pak kondar mah. Amo lot. Ya kong langkong nekaro nih tanggal 12 siri beriin karo amolot ring kanjo amolot ke kamar ke masjid ke musala boleh nyambi apa koduk ya boleh koduk benyamplong segi begini ke amolot banyak seroce mangken banyak roci darma, abu gumelaku sentar ke pasar. Anu napa? Melihat ajam apa? Ajam menol surajo koro. Datang pasar sampeli. Bila pun mereka sampeli ternyata saya kiba ke masjid Lembang aban sokon. Roce tak roce? Tak lah iya. Semang kada ke masjidnya bi ke lampok, pau ke dungdung pamolin apa hanya bi apel benanggur. Aja dia bani amolot jadi amorop. Bating lah maca solawat patah hoso sepolan bedelanas ban monteng ban tompeng. Pas sambil ngabes ketompeng. Ya Nabi salam alaik. Ya gelak lah panika panapa muntut gempeng. Gempeng. Yang tak asli ni kan? Asli na Banten ni kayo. Tak asli. Tak asli lah panika. Anapa bolan? Engki panika bolan na ulang dukaleh. Mun ulang dukaleh biasa nah tak asli. Padan ban motor. Coba ulang. Motoran berarti taas gembang ulang pak gembengan taas asli gunung gunungan telur siapa je pada ngucap lor telur Anjat asli kena ini mah cetak tedas. Semula lambak jenis teka yermen pakun pa tak lem tedas pak. Tukang syuting wak la posang lah. Tina mata kun kok meloleh pa posang. Ya pas sebab nomor 2 engkau kena.
Apa saya bahas ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Asolawat ho. Apa napa karena para Rabu khusuk lah panika ampun isinggung sareng Allah Subhanahu wa taala ni dalam Al-Qur'an. Engki panika qad aflahal mu'minun, ontong ongku orang si mukmin, wasira orang si mukmin si ontong alladzina hum fi salatihim khashi'un, silamun afajang khusuk. Wakan gelak-gelak nerosaki de bunake ke Wahyudi mun afajang khusuk lah panika. Bahkan menabi abejeng tak khusuk lah panika para Rabu, beni oleh genjeran malah seksa. Bekal jala wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Bekal celaka orang siapa jeung silamun bejeng in mainan bejeng ada bani karo tak karuan bejeng ada bani kalau pada ka Allah. Masa ning 2 rakaat salat subuh mak bisa kelupain. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pangoca engkau oleh berapa rakaat lah ya. Ajar dia raja otang. Keren kau ni cepo ojen. Apa jang masa kuning 2 rakaat bisa kelupain. Makmun mitong pese puluhan juta pas tak telepet sekali. Eki na bengki. Eki na bengki. Dari makhosok fokus. Fokus dah ke Allah. Allahu akbar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, salatku dan hidup matiku hanya untuk Allah, hanya untuk Allah. Lah panika para Rabu sebutan kaula sangat amul jaaki tutini ka hoso paham ki pagi saya kocak hoso bani syarat ngirat melolo karo saya kocak hoso ba usul Allah buah subhanallah usul buah subhanallah usul lah kini ka bani hosok kini ka was biasana lamun abejeng lah nyaman usul ka arwah tak anang nengi jeding karo nyaman awai ka arwah. Cela batang nene jeding lah apa ni kalau tidak mancon aja lah tidak mancon cek kah sepaski bedok nikah nawai kini kayak cok setan encak epon kitab murukil umbudiyah kitab bidaya kasak lembaran nomor 3 nomor 4 baca Latin. Setokang mawas-wasan orang ngalaudu ben orang adus arten si mawas-wasan setan si mawas-wasan si aja kejeding engke panika nyaman walhan sera walhan tadi sampean deki mun apa jangan sobu da bak kejeding pah beda orang ngambean pah ngocak walhan ban ya wah kula apa tepak kamatuan pah patok dicanteng ah anja tak kalah kok. Nyaki saya gelak. Kacian dia lo. Wa sallallahu Muhammad. Lepas nikah salat. Salat fa khusyu. Encak epon epakon ngabes degan apa? Tempat pesujudan. Allahu akbar. Ba, coba gula ban sampean. Beda kandan lebat lerek pe baru ring apa jangan ngakin benikun sambian yo tak agula padah setong waktu gula tandi kelampi anyar onjengan perak babi santri lah bani kabi santri lah bani kayak sahur duhur sah bener apa cemor bila apa ni cemor lah panik aku dah apa jang apa pas ojon lah panik karo se benda di dalam ate bani Allah kan napa kelampi aduh kau degi ndera kau jangan kelampi cet kun setong si anyar wa isasah
arwah tak kira kering je arwah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Je apa deki sayangku yang ko. Pada tekambian medi kun gula pada ki pak ki. Letak hosok tak kira hosok. Tina ngelak sakuat gulaban sambian munin deeh hosokon Kanjeng Nabi. Coba olah tin nenek kitab lepas ni kesampai ngalkal. Do lepas ni kesampai eperang keluar. Dek nikah. Kedarin hosokon Kanjeng Nabi. Setiap asolat mesti Kanjeng Nabi molar lepas nikah. Gulaban sambian. Ay suruh hosok. Cak sampai Kanjeng Nabi Sayyidina Ali para Rabu. Pak berapa na solat? Ijabok pasar betesa tembus ke di bebe. Tak aku liba nikah Pak. Kadirin hoson Sayyidina Ali. Betul. Cak sampai Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan kelima katonon para Rabu. Allahu Akbar. Tak apang rasa aja katonon para romoro le Pak nikah ngelok salam assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak langsung ada Bu. Beda apa ya kok roman lah tidak sekali kok mana mon gulaban sampeyan dah tak usah katonon ya lok binin bae lah tak kosok jak tulian jak kancapin ni ya jak seram lah tak kosok karo mangkon di bini deui ara apa mun jaga marena bejeng ya tak lagi regi padahal yo kaasa nyariaki napagana sampian jotat ketat napar nagaluh tangki apa ka arwah tak usah kikirin mo lolo ka arwah saya pikir jet ampian gini muan atau kota agluwing segi melihat betul pon keli pon beki seorang sapar molot ras mandiwal mandilahir recip tak langki jago lari berin petok sekat meledin bini panika sakotak ya Allah paposa masa beda bungo beda gijet yo Ki pas berdewa ingat kunteng kak rawah, njak mak beda ingat kunteng. Tilai pada ni kayak sahabat kak bulu kecap ni tas apa? Si pah ajalir pada atas aku lu. Man gulenya menansi kak sayu penguk ngangkui sedek ni kak tas. Tempeng bi ngangkui bulu kecap pasangan. Mon bulu keja pasangan seret sahabat ting lagi penumpak sepeda kan pah ngantol salah aja na pah bak kebeen dah selebur lah pa ni kawa mon orang bini lah pa ni kawa subhanallah tinglah ampun lestari abede lah pa ni kapas alipan sambil neku tisu ampian coba ngabasaki coba terima hadap nikah mari kini pas ngangkui kodung ala Marsanda saya kata hijab modern lah ini eket kada mari eket kodung selancengan sabar doh ngelaki kodung boleh selancengan boleh sabok boleh ayo leng bah kale air bah beri curum pentol bah beri ebros pada bana motor lagi kini kan kita cokop ada orang makin ingat lagi petetan macam telur di atas ratin bah keluar lah tak bisa toleh ben feu teu bang siapa bi tetangga nah dak mayo jawab dak gara jadi tak bisa kekep dak gara anu apa dak bara antara lalabat dak emma jadi ya kon sakokoh
Kita peratin tak ratin pak. Paratin tore bini gula bi panjenengan saja. Napa kunat gula bi panjenengan saja malah tak litolian kau orang bini lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus Allah ambu malam lah. Koranggi. Asolah, boleh kasi gila ingin mana kesengak bejengah. Bejengah. Jadi mun lakin pak para panah bejeng cak kok takok. Tulian. Tulian. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor dua. Wasiat dari kanjeng Nabi saya paling akhir. Mangkanlah panika kanjeng Nabi mareh kinikah setelok setiga kalimat dah panika para Rabu langsung saya ke kanjeng Nabi. Nomor setong as-shalah saya ngak bejengah pahosok cai pun segala pahosok nikah. Nomor dua Anisa saya ngak nih biniin cak sampai tina cak sampai tak yajerin dek akhlak cak sampai rot-rot mana mereka mau urip jalan mereka jalan ke bibi tibi anda benih bahaya tak bahaya makin cek bahaya nah anapa orang bini Anisa almar'atu imadul bilad orang bini lah panik kecang kena nakara idza saluhal bilad moni binin rosak nakara nah noro justru kabane kasenga orang bini atau putra binin sambian coba jalan pamunduk pak pamanduk debun kisatar ka ruang iya mon jalan alobang paling kun tidak karena bener sepeda ban erim tapi mon lobang jalan mangantolan ka besabe macam engki kan tak langki pak napa boleh seman mangkin ampun tak sami sareng seman lambe cuman lambe karena ampun bahaya para Rabu orang lambe mau namanya pacaran ni kan aja cek melarat dah usah noles ketulubang engki kan ting lamare etoles lah banika benipah langsung ibaki kan ni binin dak remah usah nyari bu embuan sekening parca mon bu embuan na kering tak asa minggu suara tak depak walah pengalaman sakil aja deh. Mun mangkin para Rabu subhanallah mak boleh ki beri tengah malam ngetik pak nengewi I love you deh ya jawab pak you love me bahaya tak bahaya mun lamba para Rabu ngabes awrat orang bini lepas nikah pak melarat ada remah usahanya resomor karena mun orang lamba lepas nikah biasa lepas nikah mandi neng mandi neng somor laki ancukan mandi neng somor selebur laki mun mandi neng somor usah ngampet ada remah engke banika mangkat baka kasa parade baka somor sarung apa sabar katas dah nikah mereka nikah da remah jarang usah ngampet cara ada remah kepek puru bisa lepas nikah ngampet aing bani jangan nontai kepek lah apa nih bisa kesalah aja kita pergemah tapi salebur tinggal kepek ya bas dia ada tak ada kengnya bas di budi bahing upin ipin orang bini biasa lambak lah apa nih mandi nenek ambai somor keng mon bededeng andeng melarat nih kesenga basa buki ke orang bini osa ongke kapungkan pao burung ngenalin kabuki ke orang bini betul ane kemalarat cuman lambe aurat orang bini abamon mangken pak mon pulsa na beda data na beda paket na beda mon pasta kalero ngetik pak benih kun buki kasi badak sejak bawa aja na boleh bila ampun apa seleng telpon karo basi papadeng hehe dek nih kan lem semalam
Cek di paten. Ya. Iya marah tak paten nah. Kau padang kak romuan apa? Mua pada muana. Engki mungkin muana siapa padang mun leerah. Engki mungkin leerah siapa padang. Mana? Pas tak kiamat dah. Justru kebening ke kiamat. Mangkan lah saya ibu. Ibu engkaulah wanita yang mulia. Derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Mengandung, melahirkan, menyusui, merawat. Tinggi. Ibu nih kah? Mana pak? Kamu berdepak ngandung. Mengandung pun sebetulnya. Tinggi. Kijau bani kamangkan mun ka anak lah bani ka embuk bani ka atua sekalian langsung terima lah bani ka bi ko iri hijabin tidak hijab tidak ding andeng lah bani ka kay mo napak sa troman dia usah telo kalih usah ulang telo kalih anak apa polan sing ngandung embuk ngandung makeluar cetak apa maka dilemjet apa berapa nih kak pak haram berapa anak antelo tengah malam kita tedung berapa nih kak ngocak ke sidak ngodan saya sekolah SD laku maratuli tedung lah setuaan kare tedung malam amin cos melolong setelah kol 11 marah masuk tedung sewa tuaan amin ska baan laku aku lihat tedung pun lah ni kita aman ni ke embuk panika. Mata aman apa ane yang pergi hamdarahaman. Tak kita tedung pak. Engki mangken ni ke agela lah panika pulan nenek pengajian. Coba deki. Tindak bakal compoan mikirin rak koraan, sasaan atau tompo. Engki kan angki justru ke panika ibu lah panika jadlah karbera. Empian membantu ki pak ki. Membantu sampean. Tidak pembanyaknya orang dekat orang bini Allahumma sholli ala Muhammad seterakhir karena mana bi pahe paset tong segala garo bah gula mololos umpam nah 2 jam di ngulang ala sene sakone bae seterakhir yang kibanika ummati umat gula tak langkong cek pacar kalacer raki umat gula cai pon kanjeng Nabi setepas ummati setebah kanjeng Nabi saya enggak umat gula cek pacar kalacer raki cek pak atokar raki cek pasak sampai lo apa nikah tak aman ani keumatan Nabi Muhammad tetangga jumpa kusan kibu ki iya jodong kadong tak lem nama bener sepolana andi geleng kabenta pahe tuting apa yade arah apa yade arah yang kui kapi geleng yang kui kapi arah apa tak yang kui kapi ngoda arwah mitasi teka ala tonga rasapi apa apa selak kau reng tak engki kan engki na engki buah lah nyemi motor arwah tak asoki ngeredit tak ala ngeredit sini ngejar na TV engki na engki gimana apa bro kata tangke malau kuat meli kulkas mado jadi kau mikir tunya noreng saya kebera terselamat amin Allahumma matemor kuat akabai Roma tingkat beda na tingkat 400 katas apa bro Madaja kuat mele motor malau datengin motor ambulan ngeblak lagi
Mabara kuat meletana matemor ngaletana mate. Mon soki, mon urusan kasokian, mon urusan tunya saya ngajak ngabas ke atas. Anapa? Mate jeng mancing. Keng mon ilmu ya toren. Ya toren mon ilmu ngabas ke atas. Baan mata alim ngarte, kata kerep kana mata alim tao. Wah anan mabara, aro anan mabara, aro salangan ning tauladan melolo. Awala patuhol korip la tao, taklim lu mutalim la tao. Baan tao apa? Bisa mo ning ngakini kamon tunya mpon yu. Anapa? Karena tunya depan kesenan tuaki Allah orang alako tapati alako tapi pangkat soki pakun soki bedu orang alako mulolo mulai lambo alako mulolo malah siang malam tak mulai depan ka keng pataklim soki mabere atau keng ajam nengi beli sema temor atau keng ajam juga nengi beli rezeki tak pada sema bere kuat mulai sepeda sema temor ajual sepeda. Jadi mon urusan tunya jak ngabas kaat. Kingkun ngain, saya sesoki, jak bang sombong. Sesoki, jak bang sombong. Anapa? Saya ngak ning akhirat dah benda kabita nembu bagian. Sebali saya miskin, saya ngak tak usah dah benda kenapa? Tak usah susah. Tak usah susah. Siron ning kuburan pagi ipasoki sareng Allah. Amin Allahumma. Terus soki. Buka aing ah. Ijo seuki ya. Alako. Keng mendik gue dah serius. Bukti nala ampun nyata. Nyata. Bukti nala ampun nyata. Anda orang mamontoroso kia. Entan benih alako. Ikalako na bantan yu. Ongguan Syekh Jalaluddin Suyuti Adabu dalam kitab I'anatul Talibin juz 3 sahih 400 sabitek 5 sampai nikah debuna mangqara maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma mim muslimin quri'a fi baitihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam ikamaro mana orang Islam seenang ke akimolatan maca selawat pahoso ingat segala mulala badika illa rafa'allahu taala al-qahtoh maka nomor setong hasiyatah munamolot illa rafa'allahu taala al-qahtoh bekal epa ontur bekal tak epa misken bekal tak epa pakir amin dan amolot beni amin amoh anapa mak pas tak epa pakir boh cek Rasulullah pani ka para Arabu cek Rasulullah la pani ka tasyakurin malah Syekh Ma'ruf Al-Qarahi Adabu Dabu dosa mereka. Mangkoro amaulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala darahim maskukatin fitatan kanat au zahaban. Pas Nabi saos orang si amaulot, pas baca solawat, pas epahoso, pas beda pesena. Ayo, pese 2000 atau boleh 5000 kak robu. Pese 2000 atau boleh 5000 beda ya deun, pas sorop aki atau betak sorop aki. Taiki wa khalatatil kadarahim ma'ad darahim ukhra pas pese molot la panikah pas epapolong ban pese selain isabak ning dompet atau tabe isabak ning dalam kotak dalam kotak waqa'at fihal barakatuh mesti ete penin keberkatan wala yaftakiru sahibuha bentak bekal fakir orang seandi pese molot la panikah wala tafrahu yaduhu bi barakati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kalaban barakana pembacaan selawat kalaban barakana zikra maulidir rasul samalat maka apa nikah tak bekal kosong tanang dari pese ko alhamdulillah tapi kok ora lako le ambo janan pas tak lako sebulan nanti pese maulid 2000 5000 kini mate kereng ada orang kasak bisa nyumpet pak namong bisa nyumpet dek kalongker teti si asal oleh 10 juta oleh teluare elang pon longkeran elolon bi longkeran alako boleh oleh saminggu sobung pon keberkat na sobung lah kalaban sebab solawat kini kabar Arabu pese solawat kini kah pese modot dah panikah pas
Totok longkeren karo bah bisa bah long molong bah paringin andi keberkatan pon sama nikah dari beton kaulah. Kalau ada kaca yang pecah jangan simpan di dalam peti, kalau ada kata yang salah jangan simpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi, kalau ada umur kita panjang bolehlah kita berjumpa lagi. Akhirul kalam, in the name of Allah, the Makerful, the Composition, just for you my friend, goodbye. Oh iya, doa tadi. Hai, kau tak tahu balik tahu kibu. Sikit buru karo oning sampean. Nah apa artinya? Ada. Tore pakona doa kah? Pakona doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa na'udzu billahi min ahli nar. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada ya alim ya syahid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bi fadlika amman siwak wa bi halalika an haramik ya qadil hajat ya qadil hajat ya qadil hajat ya qadi hajatina bi anwa'il khairat bi hifdzika ala jami'i khalqika ya qariban ghaira ba'idin antina jami'a ma sa'alnaka wa zidna min fadlikal wasi'ina ilaika raqibun wa anta dzu fadlin nadim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.